Amen. Agcina inkosini. Amanda! Kanza kwethu umhlaba mkhulu kakhulu. Njoba ke ngicela nje ukuthi njengomongameli wamabhinqa ngibonga kakhulu abafowethu abama Grand Forces ala ePinetown iMarsh and Marsh nabantu abakwazi ukunikeza information la idingakala khona ngoba amanye amaphoyisa akhona amaphoyisa ahlangene namakwelekwele adla lokho akhona futhi amaphoyisa ahambisana nesimo esonakele njengamanje kuqophe kumlando ukuthi zonke lezi ngulube nezikhwehlele ezingomalemba mina niyisapota phansi komalama phansi fusak malama fusak engathi ngafa leyo sha into yokuqala engizoyisho ngenza kwethu ukuthi ngibonge iMarsh and Marsh abafowethu esihlanganisene nabo nokuhlela izinto nokulwa yonke impi sithi sisilwe egoli sizwile kuthiwa besemasha amakwelekwele etha futhi protection afika dayisa ama-drugs ngapha ebuye ezocela ukuvikelwa ngamaphoyisa ethu ngiyabonga kumaphoyiseni aseDurban Central ukuthi bathi ukubathinta nje nokuthi ingalo yomthetho ihambe nathi sangene ebhilidini inyamfunyamfu yama-drugs yabona shembe lapha babezama ukwachitha agcwele phakathi ama-drugs ePitoli ngithenga imerobhothini nhla omunye umama lapho othi siyiwindi ngiyabona phela kusePitoli nami ngigadi manje ngithi umama vele Dinsley wathi kade ngcwabe ingane yakhe last week robotini wathi lento esiyenzayo cela singami noma inkinga ingaba ngakanani yebo kanza kwethu siyacela ukuthi siqhubeke siye phambili abafowethu ofela emntwini nabo bonke abafowethu abayinikele ngokwe-security nangokobuqotho bokuthi sibuyise izolweni yonke impilo wonke umuntu okhulumayo le phezulu uthi ukhulumela thina sila phansi ake sikhulumele thina esiphansi sazi into kwenzakalayo phansi kosopolitiki phansi phansi kosopolitiki phansi lezi zinja zonke futhi kodole iyodwa kuphela into esihloniphayo kulelizwe umthetho ngoba wona siyawuguqula mhlazana eke sathotha amandla ngokuphelele kuba kodwa ngeke ngepolitiki izwe alibuyanga ngepolitiki izwe lalindezelwe labuya ngabantu babefuna ukuthi ubandlululo kuphela namanje-ke amalungu omphakathi nama-organisation asemphakathini iwona kuphela azokhulela lelizwe siyacela ukuthi nalamaxoki agcwele endlunkulu kaZulu azama ngayo yonke indlela ukumisleada isilo sibe isilo sinqoma umsebenzi owenziwa umkhumbi wempi kaZulu ukuthi yonke into siyenza peacefully futhi silwela amalungelo ethu njengezwe laseNingizimu Afrika bese ngena sopolitiki ikakhulukazi lamanyala kuthiwa yidada uphethe isikhundla esikhulu endlunkulu undunankulu kaZulu idada kodwa ilona likwazi ukubonga ukuthi mina nophakela kanye noJacinta siyazenzela nje sizenzela kanjani sibona umonakalo ungaka nganza kwathi sicela singabe sisama sicela sopolitiki abangasixovi kumanje uphakela umthakathi njengoba engekho nje lapha mina ngifuna ukutshela iqiniso unama-death rate aserious yabona manje kudingakala i-security ezogada uphakela futhi ufuna ukubulawa abantu bakubo bakwanongoma inkatha amanyala mina ngilitshela ngento mina engiyaziyo njengoba naleka amalema ngiyazi bafowethu asikhulumane iqiniso umphathi uyinkatha
enzali ngishelele uyinkatha kodwa ukumela kwakhe iqiniso likaZulu nokufela abantu base-Afrika ngaliza kwethu baseningizimu Afrika ngiyacela ukuthi simshayele ehlombe simkhulekise futhi ake sikhohlwe ziyinxemu ngoba bafuna ukusihlakaza singahlakazeki nathi siwumphakathi sibumbane sibe into yodwa njengoba nisikhombisa iy'dleka zama-drugs qhubekani sikhombisa iy'dleka zama-drugs sizoya khona ngqo abafowethu nilwe izwe lenu noma singafa ningakhali nithathe umkhonto nikwazi izitha